الفقهية. أصول الفقه نظر إلى الأدلة. علماء أصول الفقه نظروا إلى نصوص القرآن والسنة فاستنبطوا منها قواعد عامة لاستنباط الأحكام من القرآن والسنة. So mga ulama al-usul na aya pamana inilayran so Quran ug sunna na naknaberan diniri beran nung kinoso hukuman. Kamimbul siran sa ukit ang mga timbul aron ka po ukit ko ka hukum ka. Kapwa kapaman nakakunga sa hukuman si Quran. So fiqh na nadaru ila al-adillah tafsiliyah من القرآن والسنة فاستنبطوا منها أحكاما مباشرة. استنبطوا منها أحكام مباشرة. So fiqh, ulama al-fiqh na inilayran so paman na Quran o Sunnah, inilayran so mga dalil na diretso kuminwa sila nun sa hukuman. يعني حتى يتبين الموضوع يعني لا نذكر يعني مثلا الآية قوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نظر فيه علماء الأصول ونظر فيها علماء الأصول ونظر فيها كذلك علماء الفقه. بيد سيرازا كي ليو بيد سيرازا كي لي Halo. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah. Putih kursi yan. Kursi. Oh. Anay ka to kinabakdali siya insyaallah. Oh, nanay nakasakbo dito mo gagap. إذن العلماء الأصول نظروا إلى هذه الآية كذلك علماء الفقه نظروا إلى هذه الآية لكن يختلفون في الطريقة. So mga ulama usul na inilayran na giyan nga ayat. So mga ulama al-fiqh na inilayran ugid nagbida sila na sa estimate. So ulama al-fiqh na tigiran na giyan nga apaman na ayat na diretso na tigiran na dalil ala wujub as-salat. Yaqulun as-salat wajibah, so sambil na wajib. Anto na dalilin nga katir wallah aqimus salat wa atu az-zakat. Gina ni kele no ulama al-fiqh. Diri chud na pamana so aya na kumino sira no sa hukuman. So pa mga ulama usul na bagina ni kele ran. Kaya pilis ka sira nanto na mga lafz daging ekwan pamana alfaz al-aya. Nadaru ila alfaz al-aya. فوجدوا هنا أمر إذا تحدث في الأمر لم يتحدث في الحكم مباشرة. So kaya leran lagi ng aya nang nabayran din diri chuy kumino siran sa hukuman ay ini leran lagi ng subuan si ay nagpinis ka sa nga subuan anto nang nasubuan san anto na ikapakang gunan unian makangunan o sa wajib hal yadullu ala al-wujub am yadullu ala al-istihbab am yadullu ala al-ibah. Ino tiran dia na nasubun san wallah ba ay mga kasabutan usan na paman na lil wujub anta ka lil istihbab paman na wajib anta ka sunan anta ka mantag mubah na mitad siran sa qaida ay man tiran na paman na al awamir jami' al awamir fi al Quran yadullu ala al wujub illa idha kana hunaka sarif yasrifuhu an al wujub. Ino tabuat na paman na dalil sa na paman na kukunin si kukawajib. Ay man na sulam may usul na nabiran istimbat nga ayat di ba tira na susam sambeng na ko. Wajib di. Bigang nga ran sa kaida, bigang nga ran sa ukit sibutan ka so kakunga sa hukuman. Pamakapakay barata tanong sa ulama al-usul, ang ulama al-fiqh na importante so galabo ko ulama al-usul adiso kauna. Pagkaw na so ulama al-usul adiso galbo ko ulama al-usul adiso ulama al-fiqh. Upakay barata sa kambalay ay dengan bimulitan mo masjid. Naad na engineer, naad na mga worker. Ay mga engineer sa mga usul al-fiqh.
na ay mga worker na sumanga fuqaha. Mga fuqaha na di sila baka-istinbat sa Quran sa mga fiqh, mga hukuman, awusi sa paman na hadith, inun tanadaan nila na kilay so ini surat mga ulama al-usul. Barata pa man miyaw maran naging na to iti ko na wala mo usul sa ging amarse kagi pa man na sa mga awamir mga subuan sa Quran na bida-bida at na subuan na wajib ana subuan na pa man na sunat ad man na subuan na ibaha pa man na matagga pa kay ad man na subuan na pa man na yadul ala tahdid pa man na pangangal ad na subuan na pa man na ay mapipigaro na pangangal ad man na subuan na mapipigaro na gimunta pa man na lit-ta'dhib paman naging mo kuan alang sa dhuk innaka anta al-aziz al-karim buto man na wajib buto unta ka mga kuan to ta'dhib ay mana niyan na usulul fiqh ulama usulul fiqh na wada'u qawaid amma yasiru alaiha al-faqih listinbat al-ahkam min nusus al-Quran wa nusus al-hadith ay mana niyan sa mga ulama al-usul na namimbuan sila ng mga kaida, mga lalan at timbul, lalan at timbul. Agi yung talalan at timbul na rumpa kaukit, sumpaman ng mga ulama ko kakukuilan sa hukuman sa giyang Quran ako yung to, sunnah. Na iman to na puman na fi hadil ayyam, kathura al-mustambitun al-ahkam min al-Quran wa sunnah. Wala yarifun sa imin usul al-fiqh. Iti paman na miya kadak liman to, di mangukum na paman na barang-barang itong hukum, berang ada berang katawi sa giyang paman usul al-fiqh. Saka mag-istimbat sa hukuman na daan ka kilay sa paman na ini surat mga ulama usul ka gito ka paka-istimbat ka sa hukuman. Kung makakakwanas ka na matag ka worker na daan ka kilay so ini surat mga engineer. Ibarat mo man nakabalay na nadapan makatulad yung engineer sa doon ni ba? Plano na miyano minto ka no miya mo taw ka na miyaw luguran wa kaya ging walay. Ay da plano ro. Ay mana niyan na al-amal al-usuli muqaddam ala al-amal al-faqih. So galbo ko usuli na mas pagkaun adiso galbo ko fuqaha. Ay mana niyan na paman na pamakasar na faqih kung na paman na nakilay so kwan yung pagkakukong katulungan sa surat mga ulama usul. Kaya sa budatan sa video niyan. Giyan pa nga kawaid fiqhiyah paano magsabtan حقيقي ستختبرون انكم اختبار ليس هذا مجرد المحاضره عام لا عندكم اختبار وفيها رسوب وفيها نجاح فيها رسوب وفيها نجاح اما ان تكون ناجحا او لكن ناجح ان شاء الله ولا هناك راشد ثم سو قواعد فقهيه من سو علماء mga fuqaha na inilay rin sa mga masaila fiqhiyya na mi'at bal alaf. Paman na inilay rin sa mga masala fiqhiyya na tanto ang matakal, di kilangan. Pamakabangan pa lang na kaysa ang na rin ang mujallad. Yung unta kitabi Imam Nawawi, yung to Rawdat Talibin, asapula wisa ka mujallad, Rawdat Talibin, na langon nuto masala fiqhiyya ada dalilo. Ded na buong dalil na minisambay sa kalayan na sa pulagu isa ka bulyong langon to mga masail fiqh na kilangan ko to ta sa pulagu sa ka bulyong sana ko ro na sumasail al fiqh na la nihayata laha kullu yawm hunaka mas'ala tatajaddad giti kedero ng mga ulama tignan na paman na nusus al asyar laha hudud amma qadaya nas fala hudud laha kulla yawm tatajaddad al-qadaya nas bimana uman go inad na may bago abtadu mga tao akay lang sa hukuman ay mana niya na sumasa ila al-fiqh na uman go ina kaumanan uman mususuka pag nagpakadakol sa mga masala diyan mo to akadaklong masala na inila yung mga fuqaha na tignan na di magagawin ni milangag nagito ay sa mga fuqaha na sumiurat sila sa matlo katero, may sumiurat sila sa mga kawaid, nagyong kaida na tadkhulu tahtaha aw tandarju tahtaha masail aw mi'at min al-masail bal alaf min al-masail. Sumiurat sila sa may ito akatero, may ito akaida, may ito apamanauna amya kabuba katero. Nagyong ito mabuba katero na usabutan ko to
nakadak lang ko mga hukuman, paman ang gibo na hukuman na sebut kas kapag hukuman ka, makukum ko to. Doon na ibarat ang kaidah fiqh, ibarat ang kaidah fiqh na mo to tingnan al-masaqqa, tajlid, at taysir. Yung kawaid fiqh na tukunin sigil lalafa. Maabuhan insyaAllah. Lama al-masaqqa tajlib, tulok ka kalima. Al-masaqqa tajlib at taysir. Ito na yung maanagin kaidah. Makna niya na sumargan na pagkitaling umanin na unta kapakalbo. Kagamit yan, nagyong utuwa, malbo. Makna niya na langulanguan no hukuman, langulanguan no simbo sa Islam, karagnagaon, natigil ko Islam ang miyakalbo. Langulanguan no simbo, paman na karagnagaon, kung paman nakipungulan lang na kaon, natigil ko Islam, paman na miyakalbo ka. Hindi na paman na faray mo ta paman na al-amru ida ittasa adaq wa idha daqa ittasa. Paman na so tigil yung mga hukuman na iram biya kalig joki pumulalan no namya kaulan. O man no makaulan joki pumulalan no napya kalig ti jo hukuman. Ay manan yan na paman ay lagi din na to na ibarata ay lagi din na pamaka musafir ka nabkerg na nga baka sumego man ni wakto niyan. Nagkerg na nga baka sumeng sa pupat karakat natigos lang ang miyakal budol. Timo ang aso dua wakto sulu hura gusto sa timo ang aso magriba gusto ay sa no dua karakat so kuan pupat. Miyakal budir ka. Lima ada al-masyaqqatu tajlib at taysir. Lagi mo po kunta ka pusa. Pamaka di pusa takyar na nga miya sakit ka. Apian tundad di kyar na nga. Adi nga gusto ka pusa. Natigir ka al-masyaqqatu tajlib. Yung takyar dir ka napiyakal budang ngaw agama. Lagi din mo so kapagabdas. O di ka pa kagabdas ka matenggo ana sakit ka, isaw na daig natingin al-masyaqqatu tajlib at taysir. Api ang tulad na paman na galabog paman na kergnagaon. Nagititigo mga ulama agian kay paman na kaida paman na tatakawon min sa kalimat yadkhulu tahtaha mi'at bal alafun min al-masail. Langon masala kergnagaon na piyakal budang Islam. Kaso Islam na pamana din Yusuf Al-Hanifi. Pamana man Al-Hanifi na mutuwa malbuda kay pumulalan no. Hindi naman itatan na mga pagalitan no sa yakwan. Apo man di api karbnya na dirang pagalin na yung mutuwa ka pili wala si kokro si wala lang wala o tulugo ina api pitido na tulugo ide. O patpulugo ina api pitido na patpulugo ina dito to kulik. Dito ko kana ba to agama? Aya agama na mga karganan napakalbudangan yan. Wad na katuon nga grupo o mga karaganan na baka niyan piya karaganin na manabuto agama. Fraternity ito. Kasi Islam na pamana, so kapusa, daon na ano kapusa, pamana, saan na ko, o karagani ko na tingin na buga ka. Pamana, api ang tulad na kibagawa kapit, amay kakaragnan na baka niyan piya karagani, natigal na kibanan agama. Na mamadakal sa ayat apa man na makanggunan na usa na bumadakal sa mga hadith na makanggunan na usa kay iya kaida. Yuridullahu bikum al-yusr wala yuridu bikum Anto na iti Rasul yassir wala tu'assir wa bassir wala tunaffiru. Pakal budi niyo ginawa niyo. Na gusto ka tiro ay sa surah Rasulullah na ma khuyira baina amrayn illa ikhtara ay sarahuma ma lam yakun ma'siyah. Pamana basta sa Rasulullah na nakapamilya na naduan ay napili niya na sumalbudo na Mecca na bumakasusupak sa agama. Ay maanan yan na pamana ibarat ay saging al-qawaid al-fiqh. Pamana so mga ulama fuqaha na nakagiyong tamar ng takilang ganun na sumuirat sila ng mga qawaid fiqh at tigran na pamana lang ng mga mas'ala na pamana yadkhulu tahta hadhihi al-qawaid. Giti at nasa bagi kong mga ulama sumiyurat sa 5 na kaida kubra, 5 na kaida. At tigil na yatadkhulu fi hadhihi al-qawaid al-khamsa jami' masail al-fiqh min awwalihi ila akhirih. Man hindi mo iplangag ka na 5 kaida. Namilangag ko to na asar ka na sabut ka na apyan to na hukuman ka na kay kalulubudan nga na kaida nga. Ako, lay down da kaida ad-darar yuzal.
Nagi na ayat dalilin ang mutu ada darar wala dirar. Api ang tulad na pamana na kabinasaan na dadar pa ko Islam. Api ang tulad na nakabinasaan na dadar pa ko Islam. Ato na ibarat yan. Ay ibarat yan na pumbalay ka sa walay. Na kaya mapurog yung tawalay ka, na uprowasan nga saya, dito na walay ka. Dapat kang makapapan. Nagkatulungan ka gini sa sayo walay, nagkapakay mahiling nga sumanga kipag umaaniran, na di nagkapakay baka prowasan, api walay ka. Uprowasan nga nagkapakay kaswangan yan. Ang yung daabdararo, basta lang no, kabinasaan na dadarpa yan. Pama nagpagada. Eh mana na tika walay ka, nasa sunang nundi, at nataksya. Upaka binasa kasi ko siringan ka na api walay ka. Kadi ka pa kayo baka Makabinas. binasa. Ay maana na langon-lang wano pa pamana ma yata'allaqu bid-dara na tadkhul tahta hadhihi al-qaida. Api man siya sa gobyerno na makaayong sira ro sa mga mga fuqaha. Api walengan na may ka ginge walengan o pro sa ngasen na kaya to ba pamana langon ng sekretary nakatutulungan ka na dito to pa kay. To pa kay di man dagawan. Na ipnarisi ko gumatalo ng Islam. Ay maana ni na sa mga ulama na sumirat sila ng mga qawaid fiqhiyah mga ala na naad na mga pamana furu'ya ng mga kawaid na yadkhulu tahtaha jami' masail al-fiqh. Mana niyan na umila nga gyud nga kawaid fiqhiyya na lagi dumini lang ang gisulangon ng mga masail al-fiqh. Pero na ipagisir ka na kapikra na kaida mga di asalin to sa mga kaida. Kaya buda nga dulo mga gusto mga masail fiqhiyya. Kaya sa puta naging muqaddimah insyaallah. Ito na yung bidya ng usul al-fiqh, gusto kawaid fiqhiyya, gusto al-fiqh. Maray din insyaallah. Agi nga lagi di pa man na ilmo, sigo pa man anto na ifaida niyan. Anto na ibali pa man nakapilasan ni ron, ma faida to dirasati usul al-fiqh. Anto na ikukutan ron na huna. Na yakatru'i pa man na Shaykh Uthaymin latina yahsulu bihi يحصل به الضمير يعود إلى أصول الفقه يحصل بهذا الفن القدرة تناقين القدرة التي من خلالها يستطيع استنباط الأحكام من نصوص الشرع. Ay man nga katuloy Sheikh Uthaymin na nasuka klase kapag isa kapag ada sa usul fiqh na kebugangan yan sa kebugangan yan sa kapasan. Agi yung takapasan nga kibganyar ka nanto na ipaidan yan na kegagang ka apa man na makaistimbat ka sa mga ahkam si Quran na gusiko sunnah. Ay man ni no pinaka-importante ini ya ilmu ging usulul fiqh. Paman na iman to na minda kala paman naging di mangukum asal kami akasomat sa English niya ka pagkuan na beauty naging tafsir kami ang istimbot sa ako paman giti paman na di makapangukum sa paman na makasusurang siya ko agama kami ang ko maded na banyan na paman nakasanggapan ko kay istimbot sa Quran na gud paman naman di ka puno bomya matya bu aya ka kukumen na paman na dunay ba dan nagbuti ang ko ng mga ulama kadi man to na nagatun ka tao beauty ang nagyang mo to ayat na ministing baton sa ako lagi na mo to paman na muharramat fil nikah yung mo to tingnan mo to so ayat to paman nakahaharam mo miya pangar mo ama ayo o sumunta ko na mo tingin illa maqad salaf paman na piya ka haramran Allah sumya pa mga rumaw mga sumanga baya may pa mga rumaw mga amayo inuntago ti Allah sumya miyaw na siya gitu ministing bat kagigyan mo to akon at sige na iman na iman to nakapakya pangaruma nakasumya pangaruma yang aka pag ito tingnan mo ta ayat nagito kumya ngaw na kaya ano to paman na piya kay pangaruma ang kasuwan sumya pangaruma kay ama Mia haram merkau tu sa haram abadi dayum sa dayum nakwan. Haram merkau tu ka mahram kan yan. Wata kau karuman yan. Ano man yan?
kuan. Kaya naman ito, ito naman kata dito ba yung tunsungan niya, di mo ko, kaya pa man napiyak ilan niya, namiya ba tiyan nga tapsir yung guru alim, miya ba tiyan nga kuan, mga tapsir English, napiyak ilan niya, natigin na ko pa kay Zaria, halal eh. Naman ito, miyak paka halal yan so, piyak haram Allah. Gitu pa man isa kay porta di nga kelas kita nusagi usulul fiqh apa man yahsulu biha ad-daris al-qudra allati min khilaliha yastanbit al-ahkam asy-syar' al-ahkam min al-nusus asy-syar'. Mana niya naman nakabulugan niya nakapakai mangistimbat ka sa hukuman na may kami kay kelas sa mamubuging na iya usul al-fiqh. Sumulod tanong sa nga miso surat tanong mga niqat. لو كان هناك كلمات غير واضحة أو استعجلت في الكلام لا مانع من أحد الطلاب أن يستوقفني تقول يا أستاذ استعجلت في الكلام أو يا أستاذ عندي سؤال ومن pakai pegisaran diri cuma pegisaran apa yang tak kalimah amia balsak na kalimah Arabia di nyukatan sumana niya na bayaw pasal lima because tunto na yung managing kalimah amia balsak tunto na yung managing jumlah kaya hadap tanong si ina masa buti-buti aging gamer kanwa. Terus paman iku beli tu ini po paman adinu di kaklas paman miya kalangag kanu sa Quran naman na paman na siya buti ko mga durus insyaallah. Gitu paman na la tataraddadu fi al-mudakhala bis-su'al aw bit-ta'liq aw bi ay shay'an insyaallah. Idan ta'rif usulul fiqh. Antun na i-definisyon usulul fiqh. Nakagi sa mga usulul fiqh na isa sila na paman na sukya surat sa manhaj, na isa sila na paman na miya kasurat sa manhaj, iku paman nakasurat sa kitab. Miyaw na nirambod ulama usul ulama al-mustalah. Apa paman na miyaw na sila na paman na miya kasurat sila sa paman na o kita kuan manhaj al-bah. Na sa mga ulama usul na kata'rifiran na tanto paman na i-impidan. Lagi dia nga usulul fiqh na qalu lahu ta'rifan ta'rifun bikauniha murakkab min kalimatin usul wa al-fiqh wa ta'rifun akhar bikauniha fan lihadhihi al-fann li mustaqil likauniha fannan mustaqillan pamana dua kaya di bayan nirano pagane na dini pa niran nagiye apa mana usul agu ge fiqh ikadua kaya di bayan nirano na masa satiman usulul fiqh ato na iba man definisyon yan ato na ta'rif yan na napaganay ay dinify nila naging usul kalimat usul na sa logo yung usul na jama o asl ngayon ito basa asal na basa tanong penamrana asal paka-asal nanto na maan apa man asl na laha maani kathira ma yubna alayhi غيره هذه المعنى الأول بمعنى الأساس foundation ma yubna alayhi غيره pamana so pamana rukun imbetuk supun akong banay na ka baratok mulai ka sa basigit nada nga balo sa akwan muta foundation lagi dito sa asal mayu bna alayhi ghair pamana di ka makabali sa mapro oleh udah foundation nga dir kare miya utek kadua makna pamana asal na ad-dalil atau ni mana pamana dalil kataon tan nun mana dalil giti pamana kubati sa pamana kutub al-fiqh yaqulun al-aslu fi wujubi az-zakah qawluhu ta'ala wa aqimus salata wa atu az-zakah isonna qawlu sallam bunya al-islamu ala khamsin sama to nanto ni mana uta al-asl miyabal sa mga fuqaha al-asl tigran man aslu fi wujubi az-zakah nanto ni sumbagiro asluhu qawluhu ta'ala wa qawluhu sallam bimana mad dalil ala wujub az-zakah aw wujub as-salat ginan ikadua makna asal lagi yang untuk dalil
At na mga maana niya lagi daw al-haqiqa na la nahtaj ila tawassul. Ikadua maana niya nagyungon to dengan manglubog sa peso miya kay sa oras. Lagi daw tatig ma qultuhu aslan, ma fa'altuhu aslan. Pamana daud na kanan manglubog. Aslan ma fa'altuhu. أصلا ما قلته هذا يستعمله اللغة العربية لكن لا يهم الذي يهمنا هذين المعنيين المعنى الأول ما يبنى عليه غيره بمعنى الأساس الثاني بمعنى الدليل جنني معنى جننا أصول ثم الفقه لغة الفهم وقال بعض العلماء الفهم الدقيق فمana so fiqh sa pamana makna niyan lagi yung tasabut yung mga ulama so madalma sabut okay dana yutlaq ala al-fahm ato day dalil yan yung to pamana hikayan Musa Rabbi israh li sadri la munta pana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli kaya pamana so Musa na madop ke kilo isa ka na madop ke kilo di tanto marayag so kuan katiruyan na piyang niya ko Allah amado nagyang unto pa man nakapapalo ta dila yang kapara kasabutan so katiruyan wahlul uqdatan min lisan yafqahu qawli ayo to pa man sa aki aliran na unta kaya baloy na makapalang ta dila yan so na mapapalot nakikiyong ta miya kaysa na miya kaysa alungan ay suman sa mga ambiya na isa ang mu'jiziran si kukay itu na nanid kay layang kau na pamana tuhibbuhu jami man yarahum yuhibbuhu mubashara lidhalika pamana Rasulullah lamma walida Rasulullah ahabbahu ammuhu Abu Lahab فهذا الحب استفاد منه أبو لهب يوم القيامة pamana na may ito akapaka pamana so Abu Lahab na may ito alim apakataling mo sa takap kasiksaon sabab buto sa gemo to babay ayan sa ko kinimutang Rasulullah ay mana ni andib di kay nga kung mga nabi ko kay tura na kaya bubian ka mo tuwa buntaliran yuti sumo sa alayhi salam na sunjo kele ono pamana karon mo Firaun na kaya bubian ni kinwa ni nawatay sumo so Firaun na bedjo kasi sekreto niya na kubi ni so Musa sa kung kay to yan miya kay sa alungan na siya po ate nga kubi niya nakagi nga wata na mutaliman yan na makagigiraw din. Miyak tangal yan si ini ya. Nanti onda anak buah nama itu pun anak muti anak lu nasi yang kurang ni lagi niragiro na patasay. Anak tigo Firaun apa man anak ket una ka adna tingal yan so Tuhan yan. Ya sabi Firaun mo sa Ginoo yan na Tuhan. Datigi karaman yan na examine ang kakao makaapas ko examine na amay na ano takya nagpagayabunod ka at tigo Firaun nanto na ipag-examine ang natin napakapagubay nga sa harapan yan so burto ka kung tabo burto ka la orange niya ka pipi ka orange ako pagitutong ka sa matiburo na ako putaw taman sa lumang rumig mga palagid sa kaligan nabutad ka sa harapan yan. O ay akuan yan, nagyong burto kaleman yan na sumasabot, nabunuan nga, kakataon niyang sumapya. Pipulo to Firaun na gito, pamanda, inibutad ko ama Musa alayhi salam, si kukay to iyan, na aya dinila niya nagyong tuwa. Apoy, nagyutitigiran na hujida al-uqda filisani. Iso to paman ang mga katero ko sabaw. Ina, tigul Musa awah lal-uqda min lisani yafqahu. O ya Allah, na bekarang ka suka pa paano to dil agaan makapi akak sa butira mo katulong. Iti mana pa mana fiqh fil lugha na al-fahm. Nanto na itaarif yan sa syara'an istilahan. Na ma'rifat surat tanab ma'anan ma'rifat al-ahkam al-syar'iyyah al-amaliyah. So ba'd al-ulama nakatabu fiha al-muktasabah bi'adillatiha at-tafsiliyah. Kita arifin al-syar'a. Ma'rifatul ahkam al-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah
بأدلتها التفصيلية. بعض العلماء لا يحتاج إلى المغ يقول طبعا تيرنا دين غير لنا نبنا kuat kekalili. Anto na yung naging tarif yan na kuat definisi niya. Tignan na ginga ma'rifah si na yuradu biha al-ilm wa al-dhann. Kaya dhann na aqrab ila al-ilm. O giyong ta ilmu. Nada al-dhann na giyong mo to na madi maranong ng al-dhann. Papikiran mo din na pangantap. Pangantap amaranis iku benar. Pangantap amaranis iku benar. Kaya pamana si ku madarik al-ilm sisa fuqaha na nagyong ta al-ilm wa al-dhann wa ya'ti ba'dahu as-shak thumma al-wahm. Al-ilm na gitu so al-ilmu bi as-shay ala haqiqatihi. Al-dhann na aqrabu ila al-ilm. Lahu dalil. Pamana adna qarina sa kabubna rin. Pamana sunay ibarat ang al-dhann. Ay ibarat ay pamana kalalaman ibarat si Hajili auman ba'd al-asr nakataon ni wasisi sa masjid. Ay paano ba nga may leso tinilas yan sa paitaw masjid? Wana misir kau na dengan mele basukil sa masjid uwi nakataon ka kung ta oras na sa masjid. Mele nga busuk tinilas yan na kaya anto ka kung nasi sa masjid. Nang taki anto ka kung nato na raramig sa kuriko to. Kagi na dalil kahit pag niya dalil ka na tiga man lagi dia waktu na siya kumakas niya masjid. Ikadua nang utati nila siya na ko. Kautan dulu. Ay manin na lagu karin. Gitu akrab ila al-ilm. So masuk asyak nang utaki dua na did na buna pamana maka la pamana la yatarajjahu ahadu man al-akhar. Pamana kia dua ang salika katanong benar anta kali benar. Lagi dirgaw to. Ada resisirat. Ana yung nakikatanong sisa wala sisa pa dia. Dahil na bangaro, ano kaya hindi sigurado mo, dahil baka nung sigurado ka, lagi dito na na. Lagi di oras na, di ba si Sole na sisa? Padi. Dahil baka rin na, nagito yung syak. Alwaham, na unto ka panganto ka, maranisi ko ka din yan kapugnan. Paman na inisir kasi, ada rin si Kadiuso. Di kasi isa Manila, nakataon ka, di Manila. Nakatuwa ko na, ba niya kapugnan. Manila, di Manila siya gitu. Nagitiwa. Gi madarik al-ilm عند الفقهاء العلم والظن والشك والغرب. Gi nga ma'rifah sina yuradu biha al-ilm wa al-dhann. So mga hukuman aadna dalil yan na yuradu biha al-ilm. So masukadak lang mga masail ikhtalafa fiha al-ulama na yathbutu bil-dhann. Adna mga masail apa kaya khilaf ng mga ulama na ilan na thubutuha na dhanni. Kaya mo man adna khilaf ng mga ulama. Ugit na makataon ka so maranirong ko benar. Al-hakam syar'iyyah ay mapikas ang ahkam syar'iyyah lagi do al-wajib, as-sunnah wal makruh wa al-haram. Di ahkam syar'iyyah. Yakhruju minha ahkam aqliyah wa ahkam adiyah. Ito naman ahkam adiyah. Ibarat ko na tiga suwa po yung nagpakatotoo. Na baka kaya to ko no tiga ulang ako rin naman ako lang ino to kataw na nasuwa po yung nagpakatotoo. Dito nga rin sa akwa. Ito to padaw mga ulama sa definition of fiqh. Kadu ahkam aqliyah na lain doon titingnan na al-kullu akbar min al-juz. Pamana sumala na mala di sigiyong tapisiti manan niya. Kaysa nangunta lagi do amaliya hisabi, paman nakipa kaliliro no tong nabagay ki ansara nakasuan plus 1 at 3 mas Allah man ako lang. Dito makasusud jagya nga ta'rifa fiqh. Basta paman ahkam riyadiyat wa ahkam aqliyah wa ahkam wana adina la yadkhul fi musamma al-fiqh. Ay bu pakasud ja paman fiqh nagyong tamang ahkam syar'i gyung to al-wajib, ma'rifatul wajib wa ma'rifatul mandub wal mubah wal haram wal makruh. Gina di do za fiqh. O sabutan nga na nagpagagumiro kami masa Allah malaki mo si agama. Dia tina amaliya na ay maana niya ng mga hukuman ang mga fiqh amya pa kaukit sa gulbo. Na ba akadiya? Ay maana niya nagyakya butuin niya nun sa amaliya na minilyo nun sa mga akida. Ay maana niya na upo pa man nagklas ka sa fiqh
na dingon mo masuk akid. Ay ko mo ng mga hukuman sambayan hukuman ka kapusa kan dia katrang ng mga hukuman. O so akid na makaliliw ngayon tignan amali. Dia pa nga muktasaba na mangka na ilmuhu an tariq at-ta'allum. Ay mana niya nalagitan. Di tanu dituntut sa ilmu na so kesuatan na giti pa man ang sa fiqh na yakhruju bidzalika ilmul anbiya. Ino sa mga papada ulama na di na ipagpud na di na kailangan na makaklaro sa mga nabi. Kaya sa mga ilmu o mga nabi, mga rasul, na nabamya ka sa basiran mituntut sa ilmu. Baso Rasulullah na miklas sa ulay tidak itaman sa kwan, nagitigang miluin na naman na di, wahid. So mga nabi na diritsud na wahid, na ba kailangan ni basiran klas? Na ba kailangan ni magistihad jiran? Apay so kay pelangag mo Quran na nabayran ng baka puno ko ginawa nga adid di kito ron yang giran na minilang agiran. Sunsu Allah biya nga koron sa pagkilang agian ko Muhammad sallam sulangon ng mga kituron ng dalihan kalipatan. Nagiti sa mga ilmu mga nabi na ghair muktasab. Na bumiya ka okay sa pituntut kapaman ang tarkiran na wahid. Ay man nga muktasab na akhraja minha ilm al-anbiya war rasul. Kagi so ilmu iran na lam yakun muktasaban, lam yakun bi an tariq at-ta'allum. Bi adillati at-tafsiliyah na napaman naging paman na ilmu al-fiqh na pagku na dirisusi ko mga dalilian sa Quran agu sa sunnah. Ay man niyan nalain nung tabunya al-Islam ala khams na tigo mga fuqaha agi yang na hadis na makangugunan o sa susambayan na wajib na so o zakat na wajib. Paman nagiti paman na so mga dalilian na diri kino naging mga hukuman. Dia itarif fiqh istilahan o syara'. Ma'rifatul ahkam al-syar'iyyah al-amaliyah biadillatiha at-tafsil. La mani an taqul al-muktasaba. Mafhum? Li ikhraj ilm al-anbiya. Dia nga amaliyah na li ikhraj al-ahkam al-aqdiyyah. Dia nga al-ahkam al-syar'iyyah na li ikhraj ahkam al-riyadiyat o ahkam al-aqliyah o ahkam adiyah. Kana ba kagi na miya ka pa sa ngay kap minus na tiga pedakoy ko mga ulama. At na matatino sa buto na. Yang apa sa ngayon ang bulan nanti ka. Oy, ami apa sa ngay kang basketball at tiga malako re ulama na. Esa na miya ka pa sa nga sa dictionary na tiga kundi. Gi ta'rifa o pagisin kan tawo ni faqih na semaran. Sa kanya so tao akyato ko sa mga hukumano agama. Agi kaya pa ko kita. Kung masopod pa gano'n. Napaglasat na nung sa ta'rifa pa man na usul al-fiqh kafan mustaqil. Ito na ta'rifa usul al-fiqh. Ako matatang talaga sa may. Ay ta'rifin na yung ma'rifat dalail Dillatul ahkam al-syar'iyyah. al-fiqh al-ijmaliyah wa kayfiyat الاستفادة منها وحال Mustafid. المستفيد. نشرح التعريف كلمة كلمة. معرفة إذا مثل الأول انتهينا من شرحه يراد به على العلم والتقوى. دلائل الفقه دلت جمع دليل يراد بها النصوص الشرع نصوص القرآن ونصوص الحديث. الإجمالية يراد بها قواعد عامة لاستخراج الأحكام من النصوص الشرعية كقول ما أنتم مثال لقينا قواعد عامة كقول الفقهاء الجميع الأوامر في القرآن يدل على الوجوب. Isang mga tigtigiran, as-sihhatu yadullu ala an-nufud. Wa al-fasad yadullu ala al-ilgha. Bugi mo ta paman mitad jirang mga nasikh wal mansukh, gini mga qawaid am. Ay man ani na paman naging usulul fiqh
nakutukawan kaon sa mga kaida amma siku kapag istinbat sa hukuman siku Quran. Gitu kaya pa kami nadagin na al-dalail al-fiqh al-ijmaliyah sana biadillatiha at-tafsiliyah. Gitu yung niya, sina ijmaliyah. Gina diri chub na kumino sa dalil siku Quran ang kusi sa sunnah, gina di gamitan sa kaida. Mutatabos sa tanong pa man na aqimus salah na nagbagong miniraw sa mga ulama usul la susambay nga kinawajib. Kagigin hindi nabagiti ka ko kumiran. Tigran na di ka na nasubuan sa na wajib. So mga fuqaha na tigran na wajib do sambay nga di na ayat. Bida silang zakya. Ay manan nambitan sa mga usul ulama usul sa okay kay istimat sa hukuman. Wa kayfiyatul istifadatu minha na murad bidalika dirasatu alfadhi syar'iyyah. Dirasat alfad as-syar'iyyah. Paman na inileran sa mga alfad sa Quran ug sa hadith na pinis kasiran ito. Min haythu kauniha mutlaq aw muqayyad aw am aw khas aw nasikh aw mansukh. Ay mana sa mga ulama usul na inileran sa kung nga ng mga ayat sa Quran. Ino mga digir na ayat paman na rangkumanan at takak na barangkum. At na paman na mapipili na at na matatarambisan at di matatarambisan. Mansukanan at takan nasir. Ginanipia paman na pinis kasiran. Kenapa inileran na tigran na ginadirichud na dalil sa kuan, dalil undi. Migi siran sa mga pinira siran na gunta alfat nusususar na fastang batu minha qawaid am. Halal mustafid, al murad bil mustafid dagi yung mustahid. Na inod niram dito sa mustafid kas kanini yastafidu awalan thumma yufidu ghayrahu. Yastanbitu al ahkam min madanniha min al Quran wa sunnah thumma yufidu ghayrahu. Pag kanini pagbagan yung mustafid, mustahid, kanini pagana yung mustanbit. Mag-estimat sa giyong mga hukuman. Giti pa makas ka na bahith ka na napumahtan nga daw ng mga manuhul mustahid o mga surutul istihad na si ano nga magluluba si isa usul al-fiqh. Gina ni pamana maya ta'ala ko sa ginga darastado. So maso awalo man wadahu antay pagambagan na sumurat sa pamana usul al-fiqh na so al-imam Syafi'i. As-Safi'i. Siko kita bin ar-risala. Kani pagambagan na pamana makasurat sa usul al-fiqh. So kaya surat yan, natasabak ilayhi al-madahib, fakatabu, yani ala minwal al-shaykh, al-imam Shafi'i. Na paman na ay minimimbuli paman na yusabiq al-madhab al-Shafi'i fil usul na ang yung madhab Abu Hanifa. Sira di kuwan. Kudis sa paman na antay kuwan. Gusto paman na madhab paman na Imam Malik, gusto madhab mo Imam Ahmad. Ugid na awal man wada'a usul al-fiqh al-imam As-Shafi'i. Aginan so paman ang madhab tanong. Saya terbukti man يا شيخ القواعد العامة في دلائل الفقه الإجمالي يراد بها القواعد أصول الفقه؟ قواعد أصول الفقه كقولهم الصحة يدل على النفوذ، الفساد يدل على الإلغاء. أما قواعد الفقهية هذا غيره. لا هل يدخل في الأدلة القواعد التفصيلية؟ الفقهية أميدة أنه قواعد الفقهية يقولون قواعد أصولية. So قواعد الأصولية na bigangan niyan sa paman na lalan siku kapag istimbat sa hukum. So man so qawaid fiqhiyah na bigangan niyan sa may tu akatru na mapapadal mo so tandariju tahtaha masail mi'at min al-masail. Ay mana niyan na so qawaid fiqhiyah na yusahhil laka hifdh al-masail. So man so qawaid usuliyah na yusahhil laka istinbat al-ahkam min al-Quran was sunnah. Gitu kan bedanya. Mana niyan naukalay ka qawaid fiqhiyah na lagi dumini lang ang kasukadaglan ng mga masail. Umamu kadagli ka kung mga qawaid usuliyah na lagi dumiya kal budra ka so kabsubutan nga kung mga kapag istinbat ka sa hukuman sa Quran na gusto hadith. Saya tanah bu teman insyaallah na baka pamaglitan ko lagi ya. Good. Ana as'alukum tafhamun al-syarh أو لا تفهمون؟ عندنا الامتحان. البعض لكن باللغة العربية لا يفهم باللغة العربية. يفهمون يفهم إلا من رحم الله. لا أحد
يعني التطوع بالسؤال معنى ذلك كله مفهوم. لأنهم بكر يا شيخ. أيوة، عدم السؤال يدل على أمرين، إما يكون فهم كلها أو لم يفهم كلها. وبدنا نفهم مقال أخوان إذا درست كثيرا فستفهمون كثيرا. إن شاء الله. والسلام عليكم. الله. السلام عليكم.